ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifu wa ditaba tsa Sesotho entse o tlala seatla le phirimaneng ena bakeng sa hao mmoyi empa ha re dithakgole ka dihlooho tsa tsona ditho tsa mokgatlo wa baahi wa Defender wa Democracy di batla hore letona le sa tswa kgethwa la bodulo Thembisi Milane le tloswe maemong a lona re sa tsenella ke metsi ke batla Northern Nepila go tsenywe ditsela re nepila re sa tsenella ke metsi kgotsa re tsenella ke metsi mo dintlong baahi ba na le tshepo e etileng ya hore ba ho tla ba le diphetoho ka mora ho kgetha dikgethong tsa tlatsetso masepaleng wa Thabazimbi provinseng ya Limpopo. Most of the challenges that we have been facing, they have a negative impact in the labor force. Mopresidente e motjha ya sa tswa kgethwa naheng ya Namibia o re ba tlilo sebeletsa baahi bohle ba naha ena. Let me get my level 1 umpires course and start umpiring and just see where it takes me. Emikie e le morutwana ya ikakgetseng ka setotswana papading eo hangata e laolwang ke banna ha jwale ke molaola papadi wa cricket. Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 puong ya matsoho ke tsamaya le Augustine Letlalo. Tsona re dithakgola semmuso ka ditaba tse reng dikgetho tsa tlatsetso di tswetse pele mabatoweng a 12 masepaleng wa Thabazimbi provinseng ya Limpopo ka morao re lekgotla la motse le qhalwe ka Mphalane ka lebaka la dikhulahulano tsa dipolotiki ke bakgethi ba fetang dikete tse 50 a motsomong ba kgethileng ditsing tse 50 a metsupileng tsa ho kgetha. Ho phalla ha dikgwerekgwere hohle ho se phuthwe matlakala ke maqakabetsi a etsahalang motseng o nang le merafo wa Northam. Baahi ba re ba tshepa hore dikgetho tsena tsa tlatsetso di tla tlisa tharollo le diphetoho. Bakgethi ba mamelletse leqhubu la lebatama hoba ba re ho bohlokwa ho etsa kgetho. Very good, because it's necessary to vote for the correct party, so things must be happen now. Ke itumela go vouta ka vote e botlhokwa mo tshelong ba motho. Bakgethi ba bang bao ibileng lekgetlo la pele ba kgetha ba re ba lebeletse masepala o hlokang bobodu o tla ba fa ditshebeletso tsa mantlha tse ba loketseng. ke ikutlwa ke thabile go vouta ile tsatsi la ka la mathomo ke batla re sa tsenella ke metsi ke batla Northern Nepila go tsenywe ditsela re nepila re sa tsenella ke metsi kgotsa re tsenella ke metsi mo dintlong. Komishini ya dikgetho e file mekga ya dipolotiki le ba ikitelang dikgetho ba ikemetse ho fihla ka Labohlano ho kenya ditletlebo tsa bona haeba ba ena le tsona. Parties and independents can raise objections to any alleged irregularities both during voting and counting with presiding officers at affected voting stations and until 5 p.m. On Friday 6 December 2024. Dikgetho di tla kwalwa ka hora ya borobong phirimana. Ha re fetela naheng ya Namibia re fumana hore mopresidente e motjha ya sa tswa kgethwa wa naha ya Namibia o re o tlilo sebeletsa baahi bohle ba naha ena. Nethumbo Nandi Ndaitwa eo kileng ya ba letona la mehleng la ditaba tsa matjhabeng eo ha jwale e le motlatsa mopresidente o tla qala ho nka marapa bopresidente ba Namibia isao. The key issue, as you know, the biggest challenge we have in this country now is unemployment, which is really historical in a way that most of the challenges that we have been facing, they have a negative impact in the labor force. Nakong ya matsholo a boiketlo ba dikgetho batjha ba bangata ba ile ba hlahisa dingongoreho tse malebana le diphephetso tsa leqeme la mesebetsi. You employ people and you give them a living wage, then you know you are dealing with poverty, you are dealing with housing, because they will be able to take care of themselves. Ndaitwa o re o tlo netefatsa hore dirashwa tsa naha ya habo di sebediswa ka tsela e tla tswela baahi ba Namibia molemo. The African Union has taken a decision that at least to start with 15% of the African raw material should not leave the continent unprocessed.
And oil and gas is one of the Africa's natural resources. mekga e meng ya boganyetsi e qhiletse thoko sephetho sa dikgetho le ho tshosa ka hore e tlo phephetsa sephetho seo lekgotleng la dinyewe. Ha re kgutlela kwano lapeng re fumana hore ditho tsa mokgatlo wa baahi wa Defender wa Democracy di piketile ka ntle ho dikantoro tsa lefapha la bodulo Pretoria kajeno mo di batlang hore letona la lefapha lena le sa tswa kgethwa e leng Thembisi Milane le tloswe maemong a lona. Sena se tla ka mora diphetho tse entsweng ke mopresidente Cyril Ramaphosa kabineteng ya naha maobane mo Milane a ileng a thongwa e le letona la bodulo ho tloha ho la toka. Baahi ba mekhukhu e akagisanong e kgabalatsane haufi le Bretse ba saretswe ka mora hore bana ba babedi ba motho ba hlokahale ka mora ho otlwa ke motlakase ka lebaka la ho hokelwa ka tsela e seng molaong. Sepolesa se netefaditse taba ena. Lefelo leno ke moo bana ba hlokafaletseng teng mme go begwa ba gatakile mogala o tsamaisang motlakase ka nako eo ba neng ba boela legaeng la bone morago ga go tshameka le ditsala tsa bone. Balelapa ba mokutlo botlhokong. Noma ifika lapha endlini vele nathola uthi hayi abantwana vele abekho. Nasithathela abantwana wami lapha awashoko khona egezi. Bathatha nafaka khona lapha endlini. Lefelo leno le faraferwe ke megala e tsamaisang motlakase go ya kwa matlong le kwa mafelong a kgwebo a leng gone. Fela bana ke bone ba amegang thata. We have lost many lives because of this illegal connection. Le mo malobeng re kerile o mongwe gape lena o na tlhokofetse go supa gore ke dikgwedi motho a le mo segweng a le mo ditrateng tseo tsa di illegal connections. Baeteledipele ba selegae ba re maemo ano a tlhobaetsa mme go tlhokega go tsengwa motlakase o tshwanetseng. Go na le ditumalano tse di fitlheletsweng gore lefelo le lokeliwe motlakase go na le tshepo ya gore di tlo sainiwa mo letsatsing la kajeno. Mapodisi a batlisisa tiragalo eno. Mapodisa bone ba bula kgetse ya dipatlisiso tsa morago ga loso morago gore bana bao ba fitlhele ka se go bonalang e le mabadi a go fisiwa ke molelo. Mme re ka netefatsa gape gore go na le kgetse nngwe gape le yone dipatlisiso tsa morago ga loso e leng gore e santse batlisisiwa ke mapodisi. Mme seo ke gore go bego gore monna mongwe teng go lefelong leo le ene o ile a feleletsa a fisitswe ke motlakase. Maiteko a go bona tshwaelo kwa go Eskom ga ke a bona katlego. Molemone motho wa SABC News kagisanong gaufi le Brett. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Moebi wa province ya Mpumalanga ya qosetswang tlhekefetso ya thobalano o lokolotswe ka bile ya diranta tse dikete tse tsheletseng ke lekgotla la Mastrata wa Komati Port. Re lekola ketsalo ena ya tlhekefetso le tse ding tse etsahetseng diprovinseng tse fapaneng. Nyewe ya tlhekefetso ya thobalano e kgahlano le mohwebi wa lehae e ngokile boipelaetso ba baahi ba neng ba tshehetsa mahlatsipa. The court also make a bail as also a condition to be fixed at 6,000 rand. Le la mahlatsipa a tlhekefetso ya thobalano le seollotse ka bahale qeto ya lekgotla ka hore le ba phoqile. I've been sexually harassed or sexually assaulted, and not even once, like several times. And then I've tried to seek help through the internal company process, but then I didn't find any sort of help. Ate haile Peter Marisbeck KwaZulu-Natal basadi ba bile le mohwanto wa khotso wa ho tshehetsa mahlatsipa ohle a dikgoka tsa bong mo le la mahlatsipa le hlalositseng hore molekane wa lona o ile a mo hirela motho ho mmolaya. They sent me a message, video calls me, I took the screenshots and sent it to the magistrates or to Sergeant Bengu. He is threatening me that on December we will not be
we will not be celebrating any Christmas. Mokgatlo o iseng wa mmuso o entse kgoeletso mmuso re o matlafatse melao ya tsamaiso ya ditjhankane e le ho thibela batshwaruwa ho sebedisa diselula founu. We are demanding as Lifeline that correctional services come on board when perpetrators of gender-based violence has been arrested. The correctional services cannot give them freedom that has been taken away. Mokgatlo ona o boetse wa etsa kgoeletso basadi ho letsetsa dihora tse 24 ha ba hloka kalafo ya ho thojwa maikutlo. Ho sa le jwalo ho mamelo ha nyewe e lelekelang nyewe e kgolo kgahlano le morwa ditjholota e buseditswe morao ke lekgotla le phaming la dinyewe la Free State mme se tla dula ka Hlakola ka 2025. Re tla utlwa ka taba ena le tse ding ho tswa makgotleng a fapaneng a dinyewe. Tjholota ile mothusi wa tonakgolo ya mehleng ya Free State Ace Magashule o hlaile a kgutshwane kgotla ka jeno mo maqweta a hae le botjhutjhisi ba dumellaneng hore nyewe e busetswe morao. Tjholota o sheba le diqoso nyeweng ya ho tloswa marulelo a asbestos ka 2014 moo e le moqosi wa 17. Ka ho le leng mopresidente wa SAFA Dennis Jordan o tlo kgutlela lekgotleng la dinyewe la Palm Ridge hosane moo a qosetswang tshebediso e mpe ya diranta tse milione felwana 3 tsa SAFA. Ka Pretoria lekgotla le phaming la dinyewe le mametse bopaki ba hore ha ho rekoto ya bankeng e bontshang ha Kelly Khumalo a ile a patala e mong wa baqosuwa nyeweng ya polao ya Senzo Meiwa. Le fokisile leholo nyeweng ena mobrigadier Bongani Gininda o boleletse lekgotla hore Khumalo ke wa bohlokwa nyeweng ena empa lekgotla le bolela le keke la mmitsa ho tla fana ka bopaki. Ka Randburg nyewe ya Longwe Thwala lekgotleng la dinyewe la Randburg e buseditswe morao ho fihlela ka Mantaha. Longwe o ile a tshwarwa hape ka mora ho hloleha ho latela melao ya bail kgweding e fetileng ka mora hore a hlolehe ho hlahella kgotla. Athe ka Kimberley teng Desmond Zwakala le moqosi wa mo David Kangombe ba hlahile ha kgutshwanyane lekgotleng le phameng la dinyewe la Northern Cape ka qoso ya polao ya Amogelang a Segai ka 2022. Amogelang o ne a le dilemo tse 19 a etsa matriki. Baqosi ba bobedi ba ipuletse ba semolato. Sepolesa sa province ya North West se bolela se ntshitse ditopo tse supileng tsa barafi ba semolaong morafong o sengwe sa sebetsi wa Stilfontein. Ditopo tse tsheletseng di ntshitswe maobane ha se le seng sona se ntshitswe ka jeno. Province ya Mpumalanga ka teng sepolesa se bolela ha se ntshitse ditopo tse 3 morafong wa Sabi mme ba ditshebeletso tsa pholoso ba ntsha barafi ba semolaong ba 106 ba ntseng ba tshwasehile. Ratela pele ka ditaba tse reng motjheso o ntshang kwena bodibeng wa aparetse naha. Baahi ba province ya Gauteng ba ka lebella le batama jwalo ka dikgato di ntse di tswela pele ho phahama bekeng ena. Extremely hot and uncomfortable conditions can be expected in the Lowveld of Limpopo as well as in Mpumalanga, and I might not leave out the Western Bushveld and the Valley of Limpopo, expecting extremely hot conditions to persist into Saturday, the 7th of December. The heatwave is because of the result of a high pressure system in the northeastern parts of the country, which is resulting in a lot of sinking air, which eventually results in a rise in temperatures as the air sinks. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano thapameng ena. Ranta ha ya sebetsa hantle ha JSE e ne e kwala. Diabo tsona di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle. Ena ke katleho ya haisa le mmui mamela tlaleho ena. Morutwana ya dilemo tse 17 ya ikagetseng ka setotswana papading eo hangata e laolwang ke banna ke motjha wa pele e monyane ho ba molaola papadi wa cricket. Emikie ke e mong wa batjha ba ikgethileng ya ithatelang papadi ya cricket. Papadi ena e bile ya pele e pelong ya hae mo a bileng le kgahleho ya ho ba umpire e le molaodi papading ya cricket. O qadile ho bapala sehlopha sa cricket sa Wanderers a le dilemo tse 13 mo a ileng a ba mokaptene teng. Emi o qadile ho laola papadi ngwahola e leng papadi maemong a di-province. I started playing cricket very early, around grade 3, so 9 years old.
And then a few years later, obviously 2020, COVID hit and stopped all crickets. And I will say I missed the games. So I thought, what are other ways I can get involved in the game? And I noticed that the men's games were coming in quicker than the women's. They're starting sooner after COVID. So I thought, let me get my level 1 umpires course and start umpiring and just see where it takes me. Amy o re o kgothaleditswe ke ntatae eo le yena e leng molaodi wa papadi ya cricket hore a tswele pele ka toro ena ya hae. So my father started umpiring a year before me. I think he was the one that really pushed for me to start. And as we grew together as umpires, we would ask each other questions and learn from each other. I think I've overtook him now, which he finds a little bit annoying, but yeah, he's obviously been a huge inspiration. Amy ke e mong wa barutwana ba hlwahlwa sekolong. Ka ntle le ho ba molaodi wa cricket, o bapala dipapadi tse fapafapaneng sekolong tse akgang morabaraba. Ke Mahudi Molapo ditabeng tsa SABC Vanderbilt Park. Moe o ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _ X ke @ditaba_dikgang le go phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaswena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutaung wa latela ka bolepi. Hae phaphatho. Jamme ke le popa bui madima sabli pansetsa shibilana ka kapal bo tla ka karo kapa prima e te fela marumona le mani para shibila hona ka ro kapa shabela nyolo jalo ho tla fila hona ka pretor sa mamlo ro hlokomela fela tebel mafasana e jeleng a daduma ho sane dipula di tota setsa shibilana ka shabela o akaretsa boholo ba thekong sentse ke salwa ha di tule tse kgethileng ka rona le Lesotho ho tla jalo ka ro pretor mamlo di para shibila boholo ba free mafikeng ditule tse kgethileng ka ro kapa prima ho hlokomela hore fela e tebele fela mafasana a jeleng a duma ka thoko ho mabopo ho sontse go banala fela mo sa ka ba bora blipi ba tse tlhokomedisa hore ka thekong ho nyolo jalo tla fila ka petrol tsa mamlodi e tla be dipula tsena tsa hae sale tsena ka mahadima a kotse ha shibla ka pintone bolba free starter ka ro gauta petrol tsa mamlodi le ona ka mafikeng o tla hlo ke moya o se kilometers lo oma o ka tlha e share shibla ona ka thekong tla jalo ka ro ka pa buthabela ho tlhokomela hore pula tsena tse matla di tla hledine ka mahadima a kotse ba bera blipi ba tse tlhokomedisa hore ho tla hle ho bele motjhisono ha isale ha re shebile boholo bana ya Lesotho se tsa salbala ka ro free starter tule tse kgethileng ka ro gauta tla fitla hona ka polokwane le sentse ke salbala hona ka ro thekong kgatte tema hloke dela ha je sa motho o hlokomele hore ka ro gauta o tla hle o tshetse hona ha isale re shebile Johannesburg le hona ka ro Petrus sa Melodi re kgatte tla hle re tefela ho mashome mararo a metsi e robedi ka ofela re shebile hona ka polokwane ho tla jolo ka mokopane amafatsana a tsheding a duma le salbala hona ka ro phala le setse ka Thabazimbe o tla tlo tshesela re re kgradi di rita fela ho mashome a mane a motso o mong ka ofela re shebile hona ka Carolina le hona ka Emelo Emashishini setse salbala ka Middelburg le teng dipula tla hlebe tsena tsa haisale ho tshese hona haisale ka dikgrate tse mashome a mararo a motso Ruben Fryhead o tla jala ka Lady Smith setse salbala hona ka Peter Rosberg le teng tla ho tshese hona haisale ka mafatsana a tsheding a duma re kgrate di rita ho mashome a mararo a motso e mena ka ofela re shebile ka Komane ka maletswai le teng o tla hlo tshese kumba le hona Gavrienete o tla hlo tshese bole ba dikgrate di teng ka hare ho mashome a mararo ka ofela Linksburg o tla jala ka Worcester sentse ke sale hona ka Beaufort West le teng o tla hlo ho tshese o tsareme ka lefela ho leshome le mtsetseletseng ho fitla ho mashome a mararo a motso o mong ka ofela Canavone le hona ka Appington teng tla hlo tshese Kurumane le Kimberley sentse ke sabela hana ka ro Sutherland le hona ka ro Calvinia o tla hlo phole ka lefela ho robong ho fitla ho mashome a mabedi a motso e ka ofela Hak Freestad ho hlokomela re teng o tla hlo tshese hona ha isale ka mafatsana a itsheleng a daduma sentse ke shebile ka Bothaville sentse ke salwa ka Peringetsho e sengangata Welcome ka Menisi le hona ka Sosolo ditamating sentse ke salwa ka Kronstad re kgadi re thafela ho mashome a mararo a metso e mmedi ka ofela Wepener tla hle ka lefela lo shome le metso e mararo ho fitla ho mashome a mararo a metso e mmedi ka ofela re shebile ka Klerksdorp je shebile ka Wolmaranstad le tlantlhaso o tsheze di kgadi re thafela ho mashome a mararo a metso e mmedi ka ofela re shebile hona ka Swaziland ho tla jala ka Tosca le teng o tla hlo tshetse hona ha isale ba bui tsamle phidi akalo a be etso khotsa